Dobrodošli in mi že nadaljujemo z našim programom. Na odru za mano pa že stoji skupina seniorjev Društva etnične kulture Ritmi planeta, center aktivnosti Fužine, se nam bo predstavil s plesnim nastopom Šem in kabelskim vrstnim plesom. Tečaj narodnih plesov sveta v centru aktivnosti Fužine, središče druženja in aktivnosti za starejše, v domu starejših občanov Fužine, nam je poslal svojo skupino, svojo seniorsko skupino, ki je postavila tudi njene skupine Ritmi planeta. Najstarejša plesalka je stara 85 let. To je kje je? Nije pa danes. Lažite, to so laži na papirju, koliko je danes? 15, razumem. Ok, no, super, ste razpravljene? Vse? Ok, odlično, torej, vsi, da se spodi, pa se vedali, en ogromen aplauz, kar stavite se za ta aplauz, točno tako. In ima nek aplauz za Šem in kabelski vrstni ples. Fanti so tudi v zadnji, nisem videl, ok, se obračujem. Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Scotland Joe. I've been Scotland Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where